Most, Biljavars. Moram te zamoliti da mi oprostiš za ono s Ludmilom. Ma ne brini se, znam da prolazi kroz teško razdoblje. Da, ali nemoj, molim te, misliti da je takva, jer je inače draže s nama. Nemam nikakvu lošu sliku od tvojeg kćeri. Osim toga imam kćera adolescenticu, znam kakve su. Oprosti. Moram se javiti, samo sekundu. Alo? Da, kako ide? Odmah želim saznati tko si i što radiš s mojim dečkom Hermanom. Ups, preplašila sam se. Znači ti si Hermanova bivša djevojka? I buduća supruga. Ne shvaćam što ti je tu smiješno. Ti. Ali da, Herman mi je već ispričao sve što trebam znati o vašoj vezi. Što ti je ispričao, što ti je rekao? Pričao ti je o meni? Rekao ti je da još uvijek nešto osjeća? Rekao mi je da je zaljubljen u tebe. Ne. Rekao mi je dovoljno toga da shvatim da mi nisi nikakva prijetnja. Tako da te lijepo molim da ustaneš od mog stola i da tiho izađeš kao što si ušla. I da nas ostaviš na miru. Je li jasno? Sada ti mene slušaj i nadam se da ćeš me shvatiti. Ti ćeš otići od ovog stola i ostavit ćeš na miru mog dečka Hermana, ako nećeš... Ako neću da što? Zato ne znam, zaboravila sam što sam htjela reći, ne znam, znaš da si me stisnula. Ustani i odlazi odavde, jer nemaš pojma što sam spremna učiniti kad nešto želim postići. Idi odavde. Također, odlazi ja sam odavde. spremna na... Što ima, kako ide? Ja sam Matijas Lafontaine. Znam da vas privlačim, ali zauzet sam, oprostite. Slušaj me, vrijeme je da odemo. Da si stigao jer me ova žena jako uplašila. Ma ne, nije se ništa dogodilo, tako. Doviđenja. Ova žena je jako zla, istinski zla, ozbiljno, sad ću ti ispričati sve što se dogodilo. Da. Oprosti što kasnim. Sve je u redu.